Yengpiri Pupunok Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Noksari. Nasi Manung the Kanada Wapum say Maruina Handak August Fight ki Horaga Hosik Poguda Diligi, a quick nation capital or river Dili state Maruina North Ski, Manipurdagi Huju Chupoga, Lake Hidaba, Yamnuaitava Tokuk Singni, Adagi even Mangiba, Adagi Bek Munabada, Auto Tonga Chatpi, Leshabi Magi, Bek Munabada, Ma, Auto the Gitaba, Aduga lying ba, Haptam, Lang Amaga. Asopudana marum orga lekitaba nuaitaba thokdoksing thokpa mayam singse manipurdagi thokre aduga as a whole northeastern gi mioi singse saksu manadaba sina marum orakanda thengnariba phibam singse punna akhoi gi pusal akanda maroina Delhi si crime rate adum wangjaba masagi hanadagi dum crime rate wangba jagani nation capital ne du crime capital ne haibada in khanbada mase thoina haiman ba thokloi ado as a whole crime singse sum tholakpada Miyama sum Tangnaruda, Equagishu, Saruk Tungpagi, Mongdura, Asagi, Libactiva Toksing, Natragana Nordski, Muising, including Manipur, Saksu, Kenabagi, Tawina target Toba, Muising, Saksu Manadaba, Lone Manadaba, Pijacha, Karakena was number Morakanda, Tawina target Tobudugi, Pibam do, Chapa Pibam do, or having Matang to the Canada, Tanzani, Loina Langton Bidaba guessing the I get it something of Pambi say. Hareshwar Goswami Spokesperson MPCC ni ay tamo Hareshwar Goswami taram nuksari aduga tamo Hareshwar Goswami ki oi the Ranjan video se Pradip Phanjoubam editor Imphal press ne ay tamo Pradip taram nuksari aduga ay yet thangna phami najer bisi Prof Ranjan Spokesperson BJP Manipur pradesh ne ay ozar Ranjan taram nuksari ihan an basai panelist kai khumna jer panelist ahum tagi thengnariba nations ki capital oriba New Delhi thengnariba se asi crime se dum Delhi masagi dum crime adum thokchaba jaga ni atopa Moi the Sudum Mogi Lady missing Adwagi Chapsaba, permanent resident or Singum crime at the Mayunari. Adugi part Amoina, Echo show the Bugi, crime do Tangabada, Saruk Amoina Tunga Padura, Natragana, Tawina, Echo say, Saksu Manadaba, Aduga lonely Manadaba, Aduga even culture, tradition Manadun Maramorakanda, Tawina target to Bugi, Mongdra, racial discrimination, do Mak Oibra Habasi, Yana, guess a homogi mode Logagi, Taware Sogo some comment coming tentan. Was it lady what Delhi that talk the talk? Say, 1975, 76, other I get Delhi University of Sanzavani. Madame do the dum left on a talk like Papua Manana dum Kali, Mamangus Tongani. Mamangus Tongani, so holy Hariba, developed over Hariba, Sticky Matum, say, me poor Muxura was here. She should left on a dum Sapsana sunk in a toy. Masida Delhi, the Natagata in Jagi parts in a toy, crime rate young Raga. Northeast Nataga Manipugi, missing the Siosi young Raga. I quit a toy by a quiggy Northeast people in Mayota. Manipuri singi mayok the toiba crime things here. Must he heal a brain a kali, ratiosi and Kanda. Okay, what was the command meaning in them? Delhi crime is one Java. I do a so Sakmanato target of we put the Krayova. I told Lady Sima from the Kenner, Delhi who toy those are token Mazaga, who's reckoning. So I don't think Matai Haidana Leva, and Noida, who toy again, Hum Haryana, Mahum. 2000 when like consider later Mohammed that's it no clean the Jagantani somebody Machida Hagalaga Kamu Aduga law and order Chato home Sukuman Kazum Henba see what Leduga Sakman the way I had Mumbai Aranica having Mohammed Chamba Adum Homsum Lajan Tasina Delio and as soon as I had my Masai crime would want was Okay, Haiti, a quick sucking Simanada Barina, Kudung Sabalo, Swagi, permanent resident, Moi Cashu, Lamitomi Kangozanate, Aduga, easy target of the soap target to some Nagantamo. Was on the comment meeting? Hareshwar Aduga, Pradip Phanjoubam say, I should share away. Background of the time, they want to do labor and Kale. Comment over the quick success Chinese Manung Tova, the Chinese aggression, the Karita, Kogi, Ozakara, Haitarakodik senior. When Delhi the Sapasida, Sini La Nung Tau, I Gumbagi Posse, Dum Labor. Oh, Ujiti Kanosi awareness in Northeast Fanam later. Adugumbugi Sainagi factor to Mamang labor to the Adumuki Ujiti a prank Kale. Other Mapunga now, Zipradip Napan Gibuana, a quiggy Naro sing, Natraga Quiggy Manipugi, missing Natraga Northeast Indiana, Satlaga, Lairugadum from say. Quick Hanikara standard labor crime later from the Ayamba Wagande, Kara low pet Kayan Bad, the Pachariam thing with us. Must the Yam labor and Kali. Maduna quite a soft target over the sacrifice quick missing Sayamana language kickery problems at Dumlay. Even Hindi saying Tiana Nangum the Kotaba
ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯎꯔꯦꯝ ꯕꯤꯇꯣ ꯆꯍꯤ 62 tang 12 ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 12 ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 12ꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯡ 12ꯒꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯩꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯁꯤꯠ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯌꯦꯟꯁꯤꯕꯨ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯅꯅ ngarang ngangbiriba ngarang reaction haidi ngarang thambigiba wa ngangbada thambigi wafam sing se maroina thaiban somgi mangi be matang se memorandum already submit tore thaiban youth organization gi site tagi hojik phokda thoidokwa positive response amata phangde aduga loina laisi thamaiba sai comment se India as a whole sai gi sanama siba sanama mangbaduna hena kholau kanba aduga notice ki maroina even particularly Manipur dagi mi ma siba mangi basi thoina masi wow in longarak tabagi phibam aduga BJP gi afaba numit laani ka haibagi wafam singdo thoiba thodok sing sina masina sai gi example dura ka haibagi wafam thambi hairiba sing se tamoi nakchaning base maroina crime se thok pase adum mamang thi dum tholai haibe su tamu haibiri taseng hairiba sing se state government gi response aduga center maroina Delhi gi government gi response sing se yenga haibibra masigi reaction se kamai thambiningi tam si huji laiba crime gi rate handak laiba handak tholaiba Manipur gi wa thamgra si ko huji ki no sida agenda sida la kanda masi ka hena khoi gi hengalakpa loina na attention pibasi yang wat padong to ba haidare huji ki bitu tawrem gi matang gi da sungranga handa su khoi gi pradesh anong gi huji thokna leiri leiba sida su khoi gi Manipur gi honorable CM na su UP gi honorable CM unai hai kadai do unai no du khangdre Delhi do unari bra meeting la ko do unari bra UP da natraga keno da salaga state capital da salaga jagam da salaga unari bra ga du de khoi madumadi ai gi knowledge wat panara madu di khangdre adu unabi poti lai unaraga su unabagi khoi na phangjaba khoi media gi ken paw sing gi da gi yeng matam da haidare yam clear oi da action locally tori ga haina to suspend to wai mayam nam khangna re suspend ji dum any kaino thabam tho di thijalingi manung du da makhoi gi kaino si role si leitana bai na suspend na thambani chummi lali gi wa nati haijari suspend to gi ta lali hai po su nati police kra suspend to re har ga hekta ya nati ba ro huji asu kui ro da huji bokta police suspend to re mayam ma video clipping mayam ma kaino mayam ma previous nong gi wa kitang kuin lak te ba ni ko la yo po chi de da gi bitu tawren gi so idum samjan jar ke masida ida kaim ta huji bokta mi pha pun na tawre ga hayo pochi huji bokta leita ba haidare ro CBI gi inquiry na singba tawbagi potu su huji leita ba thijalli yengjalli tawri ga na sum dealing tactics man ba haidare sum hoti honor ga su honda bu keno tawda ba sigi pochi su mami tai ro bitu tawreng ni matang go chap anai thangibun gi apun ma lup mayam na takno da na singba te thangibun gi thaw gi kari gi mayam sina huji si tang kuma pun de if I am not mistaken rally ga chatna tawrakadori hariba maram di mi ama MA English to mi ba nga ma ma na bagi ada Delhi da leiba du attend to mi du mangre ha kan huji bokta langla langje huji watam jam chawkhat la yam na keno to we matam ne ba loina camera kari kara mayam ji leina khotna kayu makhra di dum puthok ba yar ba ne adu sum puthok ta ba adum namthal laga sum leiba sumna kan da lai po na san gi pot san nama sire har kan da di san nama hale ga ga san gi na kong da Aadhaar card ki janchal laktana khochal laktana san daga di mayam ji hue in the cry to na khudam moina ai koi se mai dei ba moni ai sa se govardhan ga lalam ba koi se huji se govardhan san ga je khoi ikai ba lat ka da ga ikai ba ma yoksal le hai jari ba khoi salat pa khoi na saladum lali lat ba san bu matin jang ne khan mi na san masin ja rum ja jai masi da kaim ta hana masi gi kaino si leiram da bani khenna ba si leiram da bani mai ma gi apam ba dharma gi matung ina yaba tong ja bani ba hojik ti si gi marak si daga si hujik si kaino ma thol pa san gi importance si san de na mi da gi hena san si ba gi san gi wari san mayam sina ma jai da san gi po si da mayam ji India si India gi pham punamak ta not only Manipur na ta ga Delhi da na ta ba di attention pisalak pirak pa aduga atai lam gi mi si ba gi di khangdre Manipur gum North East gum ba gi mi si ra kan da na hujik ke samai na koi si hana tak do kaino akoi gi Arunachal masam jo koi leigidre nido tania haibor mane sigi matang ga je koi su nei chalaga dum loi bang halai ta na tholokpa sai de san ne na maru oina loksalakpa lawrakpa aduga mi gi value sin handarakpa sigi ai gi se political oi harakadra ai koi leiriba sarkar sina laiba dimension ji people gi welfare room da ka en lakta bai dare nationalism nom da karman nationalism
culture the tradition the base to socialism people with okhnaba people phanaba secularism lomda laktabagi pot na chingba simasu jam chawng mi tare ayoga manipur da su yora ni sangi hujik jaga yengba hore mayam tabium bai tabium da san garai loini san garai thamni ga su jiri bam da kai da reserve tongna sangi mayam am importance mi ji thamraga mi gi gas yeli ai lai nang sing khari yelamani amuk su yelakaduri na haraw laga akhoi carrot before the cart na sagon mamang da khoi keno mayam gajar mayam yan tharaga phangne na sagon nu nimit pa chappe phiom du da gas ke cylinder kya phangimno kya yelimno mi manga am tara am di phangre mayam am na phangdo mayam leiri cheng kya na phangimno ke doino adum na kan ge tension dina chin da chi da do in leiraga tungna torokini na mayam jina dum khoi carrot before the cart ki phiom da dum towi pot se dum lakwa manipur ge mi aduga north संगी लेरिबा मियोय सिंगसिगी अटेंशन से इवाट वाट पा यंगबिबा अदुगा खनबिबे इवाट वाट तसेंग हायरकांदा सन मांगिबा सन सिरकांददी अदवाइदुदरी हेन लावबो खोंबगी इवन मीडिया सु कन्न तवी हैबेगी ओहम दुनी होजिक तावा हालेसोंगो सामिन थंबिरिसे यंबुंग मरोइना मसवाइसि यंबुंग खुमिबतै मदुदी मेन ओइना होजिक हाइरिबा प्रवेश सनम की सीमा होजिक यूपी की चीफ मिनिस्टर ओनब खोनबगी कनो दो खोइसु थागलप खोलप उजरे अदुगा मदवाइदु हरे तमो हरे सोंगो सामिन थंबिसे क्राइदु उनबनो अदुगा उनबगी आउटकम दु करिनो अदुगा अतोप अतोप प्रवेश सनम नतबा अतोप मयाम सु थोई स्वाइसिदना करी अटेंशन में वाट वाट पदुना तवी हाइबगी वफम सिंग लेरि सिंग सी कमेन कुबिनिंगी मसेगी मोतदी थोइबे इशूसी अखोगी मणिपुर की यूथ सिंग द थोपनिना मधुदा ट्रस्ट से पीरगा अखोई कमाई तौरगा हिंस मैम से थीगदगे हाइबसिदा अखोई पुनमक से विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मणिपुर की आइडेंटिटी सिगी उसितबसी कितंग अदोम द चलन नॉट इन द पॉलिटिकल लाइन अदो हरी सोरनबुदी मसाना सु हाइजगरे पॉलिटिकलाइज तौरे हारकदरेना अदो सीएम अनि उनबसिदी मसाना बाजार ददी उनब यारोय चा थखुम ददी उनब यारोय अदना ऑटोमेटिकली अदुगा नेचुरली ऑफिशियली उनबनिना यूपी की सीएम की बंगलो द उनबनी अदुगा मागी लोखफम थोपा दुम फजना हायरे तौहुम थोपा यूपी की गवर्नमेंट तौरकदब दो दुम अखोई की चीफ मिनिस्टर ना फॉर्मली फजना हायरे अदुई ममांग दसु अखोई की सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमा पुलिस अमा दिल्ली द थादना मसिगी पोसी तौनब कन्न होनरिबने लोइना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अमा सेमु कराइने थिजल हलोना हाइड्रन लेरे लेरिबो पोसी मसे अखोई होय लेगिदबगी अखोई यूथ्स मयाम अमा सु मथंग मथंग अमना सेप्टेम्बर 7 दा दुग अमना 13 दगा तोरकोसदा अखोइना अखोइदा नुंगनांगबदुदी फावे फावबसे पुनमक फावमिनरगा कैदौरगा मसी तुंगदम थोक्तनब अखोइ कैदौसिगे खनबदुना इदी हेना सुंगदरा खली अदुगा हुजिक लेरिबा गवर्नमेंट से पीपल्स की गवर्नमेंट नि अदुना प्रजा के अपाम दुई मतुंगिना अखोइ सीएम ना हुजिक दिल्ली दा मागी मीटिंग चपदा सीएम उनर अखोइ यूपी की सीएम उनरगा तक्सली बसी सो अनदर स्टेप नि अखोइ तौदे हाइबदि यारोय अदुगा अदुई ममांगदा हाना आईपीएस ऑफिसर मा सीनियर मा थारगा कोइ मसिगी पुलिस की ओइबा पोटो तौरियबा अदमसिदी अखोइगी स्वाइद थोको भाव नत्तबनिना अद इवन दिल्ली दा थोकोसी दिल्ली की क्राइम मैम सी भावगा उजे अखोइ डिक्टेट तौगमदब मयाम अम लै अद अखोइदा थंगना थंगना थोलकुसदा अखोइदा इथंदा हंथना खंजबगी फिवम अम लैबरा मदुदी लैतब चुंगने अखोइ बोलि मसिगी जस्टिस से पुथोंनो होनमिना तंगाई पदेन खले ओके ताप्रति हुजिकी मरोने कांग्रेस की करीगी माइकेट की फावरिबा अखोइगी अटेंशन पीबा योट वाटपगी मोम मानबा दुगा क्राइम रेट से हाना सु क्राइम बुदे लेरंबा याय दुगो हदक से इखंग खंगोदना बीजेपी की रूल्स द क्राइम रेट हेन वांगखला कोइ फिबम सिंग नाकबो खोपसिंग से तमो कमाइ थंबिनी सिगिसे अखोइने याम खिसन थापलब येंगरगदि तसेना अखोइ इमीडिएट प्रॉब्लम खर लेर मी आंग खर सिरे सिसन वाइदे सिगी एक्शन लोफम दुबने हेब लेर को नतबे कमाइ तौदना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम खर लाइस कमाइ तौदना अखोइ आइडेंटिटी प्रॉब्लम याम कन थोलै नो सिसा हाई कांसर अखोइ नेशन की एटीट्यूड से मुख्य खितंग होंग पाइ तारे अखोइ अनोबो सरकार से ला कांसदा हान लेजरम डेफिनेशन आइडेंटिटी इंडियन आइडेंटिटी है डेफिनेशन से कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन तौर में अखोइ कॉन्स्टिट्यूशन दाई सिटीजन अमसे कानो है चपलाना डेफिनेशन लेजिना सिगी सि लाइथो इनथोक थमरगा कल्चरल आइडेंटिटी ओन पुश तौर पे मोम चंगो से सा अखोइ सि गाय का तौर में अखोइ स्माइल फाइ तौर इंडियन नते का हाइवे मोम डेफिनेशन कल्चर ऑन डिफाइन तौर सी कल्चर की डेफिनेशन लाकान से नोटिस खितंग हेक मताई ताबगुंबा हेक हम तो हैनबदा मोइदि चौक चौक जाय काय चौक जारदि मी से ओक्टे का हेबी अदु हाइरे तसे मोइ खप पंचायत की ताय ताय तोरगो
Smai to bagi cultural identity kan yam kan push tor ko sidai di amna dangerous line khale tasin har India si han ri yam diverse ho leba ni tuma me am mi am le ni sei da khoi culture am tang chana se har di si problem thol ko do ga culture am si am kan push tor kan da power pipe kan push tor mi di sin chana bi to re si gi tang ina le tho ke kan bu si matai ta hoi phun ta phibam ta hore na ta kan se di sok pusu chidai le ho kan bu do are moi sing si deviant behavior ni moi to si lali Bangalore ka to khale wa Minister scale game phu the Congress scale game phu films la khala di akoi notice ga yam di khena ba yam le chinja akte horga culture de horga dress de horga adigi akoi gi habit de food habit adigi akoi chumna gi social habit gi si map loi khena rak bania smoi sing ma san thon jab ni ka habi mong su hek adugi explanation ya moi thon jab ni moi na moi phubi ra ma ga moi maran lein to ni ka habi mong gi attitude hek chang gi ba to se si di am phatra wain khale ta sin haji lai ba political outlook sida singa saigi hana lijaram by am liberal over constitution defined or Ambedkar hoi kan masama haijar so we have given ourselves a equal political identity constitutional identity as camp phadana hold out cultural elements camp kana sina sublimate of thong ngam do khang de ma tham signal constitution ilo kan da constitution le hoi loina ma guarantee tawre hoi ji ma chap manai ji guarantee tawre adu guarantee camp hold out no natranga khoi hana gi leijari ba inner instinctual identity ne hariba gi hindi ngang to hojto khole hindi si national language hendo ni hindi hedi yaro gen to khole push story si ada haji gi pa kam sham le ri khoi hindi sor ngang ni hindi ngang do so khoi malon te isle je have yaujari na khale ri si wa yaro je phom la ko si danger la khane ruga si gi saigi hariba push story ba identity si gi mapan le ho kam bu si di adum peripheral le gi mo dum treat tor bi si henjal lag ra khale kusal agare haji bhor su sri hindu enemy san honjaram ka tractor honjaram ka watching dhar phur hali san yondore na adi phom haigi haji haina ri hun nang nai myam su hun bagi pot ni to budi adu su eta ga khoina haina ba mai khu thui si mai tak mai khu thoya pon de hai posi yaw me to si bo khoi se da mi eng si sai ga khoina ano postor we ni he pa nei ka mu si moi si di phu do ni television channel khar su le ni khoina national channel da haje lao le ni to so rohingya phu mohim muslim phu do ni adu deviant behavior am si mutat ka do ni ka hai gi yam tin militant no ba khoina ri militant haraga khulai ba ngor khalina se cultural identity push to am tin militant ni push to ka mu si ori do moi su maran nei rank ta sing nai de okay tamu sami hujik tamu protim thambire bo phom se yam nati morom da haraga yam situation se yam alarming duni in case identity culture se cultural identity si tasing na push to ragadi masi dangerous situation sin nama lakoi film duni tasing na hujik thengna riba crime rate se handage dum dididum thoi BJP ne rule torun su thoi tobukan se thoi Congress rule to mo tam su crime di thok top din te aduga hongi ba saklon khara se nasai ki cultural identity cultural push to rokpagi madugi result amara sini sam dai yabining bra kamai ai masi ai yajaning hai the cultural identity si lacting ai political identity political scenario hongi base si yam ten nom da thamjage ko akhoi gi BJP ki constitution da maru ina based to nationalism ni based on tradition and culture ni if I am not mistaken ko masi hana gi tradition and culture nationalism ama India nation si India je agi mota di nation of nations ne logjai haijari ba Manipur so khoi nation namani nation mayam na punba nation namani ani India se thamjai adu live pot si India ki political scenario se lai si khujik si political identity push tawre po se kaida based on nationalism karma nationalism secular nationalism natab na traditional culture the based on na ai madugi keno se preamble da BJP ki keno se the constitution se reflect hoy congress ki di mayam khangre secularism ni secular the based on people the based on sigi pochi in khat na bo honor kan se da ai kitang coin thamjage akoi gi RSS da lingha ki 1920 ga 5 nen khali akoi dasira numita aduga Hindu Mahasabha na lingha ki 1923 ni question da jam lainari haijaiba Hindu Mahasabha laina 1923 da B Savarkar roina lingkhat na kaidoyong ta RSS thole no ga jadum na nakan site ta dia ngasi ga agenda ga mai laina da bani na ai yam sangdok jaroi aduna masigi Hindu Mahasabha laina RSS amuk 1925 to form to pagi manung gi agenda kaino adugi agenda mayam du makhoi na matam du da lairiba akoi gi matam du gi leader sing na
munje akhoi maming oina panja BS munje naga Italy da chatna akhoi na keno unaba akhoi Italy gi matam gi Mussolini aduga Hitler na singba unadana khona dana SS na huji akhoi sewum sabak siga manaba londa moi SS ka Hitler na lingkhalaiba khokalaiba sigi moi unabagi karigi adugi tokhaiba mai document magi history laigare adora khongaiba potse thamjaningi di Manipur da aro India da huji aroga Bharati ga ina health wing da kaigi damakta to utam santa santa ti ga ina best progeny puthokna ba ga ina macha launa ba phaba kano pukhanna ba ga ina Hitler na matam du da togiba Lebensborn spring life kan to gi mana pa khona pa fascism gi polom da changjal pa che ngasai political identity gi sima nation na ma sagat pa karam nation Hindu nationalism amsu culture da based over nation na ma sagat lagna ba tor pa posi tar na honor pa che da khawang khang de ngai akhoi side track tor pa crime rate hengal pa si mayam si ga chu chawrang na mari leina baran thamjai thamjaningi ani su da cultural identity gi matang se da akhoi Manipur da akhoi chachari se han de hongna akhoi maruina akhoi maitai sanamai ism leijare sinata da mathang la akanda maruina reform to biramba sendok biramba se Begachandra Maharaj na akhoi maitai Hinduism si akhoi si karambano da sanamai khorma thokjaraga Krishna su khoramjaba kangchingmu su yaujaraga la akhoi gi keno su to lai harau su yaujaba aduga akhoi ngasai gi ipan keno na chingba si usin tawbuna chingba khayom lakuna chingba thajajaba amma khak akhoi gi pot ama khak akhoi sagat piraga leiraba pot amane cultural identity se Manipur gi oina leiba pot se da lohong mod khangde synthesize pura tawra pot amne tawraga leiba pot se da anowal aiba BJP la ko sidagi swami mayam baba mayam haijalla ga akhoi gi establish tawba pot se mase tugaina ba honor pura haibagi mase invader ba invasion tor ba akhoi gi leiba cultural identity maitai Hinduism gi mase da akan basafu ma pirak puran khanjai khudam moina mamangda matang ragi mamangda iskon lakam matam de iskon na kang chingmada akhoi Govindaji gi kang dagi hana chingthokpadagi akhoi gi Govindaji gi kang ching daga di yaro ena leijaba kangbuni adu chingbadai problem thongna gi bina chingba lei samaina akhoi gi laiba akhoi ja laiba potse da hujik Delhi da thoklaiba ama tawri potching ki karino ngasai cultural identity akhoi na akhoi gi maitai Hindu harasu maitai harasu akhoi gi leijariba potse masiga manadaba pot ama makhoi sunakan da mohina urakpa somna impose tawno honarakpa ra mohe manadana ubunina Northeast de laka mi sing maitai Hindu chatlaga su makhoi culture da manadaba mayam la chanabam khangdaba sideline tor ga to bigi ba Ranjan maroina in thamjaning che hujiki wafam khara leiri ye taw problem so feel to wiri madudi cultural identity ma kana pustor ku kan se saksu manadaba culture manadaba tradition manadaba khara di matai romda masa mathan dum intor pui phobum duni madum mangna maram orga crime du thongoni haibagi makti nate adubu thoklakpa yabagi akibam ti lei haibani kamain thambini masi ai ngai Pradip na hairiba dagi Goswami na hairi si academic kanong haktani aduga huji in reality thoi basidi crime rate si masana Delhi hele Delhi gi karamba jaga da heli se koi masi Delhi da satka da kangu sing imung manung sing chhatra sing sina well aware we bumdi thokra inkali sugumba misi mina thoe haibisi ekhoina aware we ragadi why we are not taking care of ourselves masi karigi section 3 no haiba somda idi khoi da attack tor ta na bi dong ta khoi di masi adom da satsen haningi aduna tabang sagi theory mayam adu hoi madu ta apply tor go oi bu sui oi da bu sui madu di khoina masi gi topic sida idi madu da ai discourse tawning de adu go hujik leriba Delhi da thoi bu pot se masi in sai sai da it should not be politicalized taw ta ba adu leriba pot tu da sai culture gi kari du su hoi theoretically adum apply to we have a pony the only things akhoi dagi sapiri ba marum apang haigera isilinaw haigera satra satri sing haigera masi akhoi na aware we bom sang eba ai samuna Delhi da phanayam thena akhoi Pradip yam kuin Delhi le rapne khang bone akhoi kramaina leige mi na akhoi su usina ba mong da leibra kramaina akhoi behave tawrige mi gi main area du da akhoi gi akhoi na kramai behave tawge se mi na usina ba mong da akhoi na behave tawraga di sugumba makal gi particularized tawraga akhoi da attack tawgo se di koi isana khara section lagadi to holoi dry ne khalle okay tongproti masigi usiki matang ojan thamba ai question ani thamjaning bani tongproti maroina thamjaning base question ama thamdringi man hujiki akhoi gi chali bai tare akhoi lerakanda ada lerakanda akhoi ni uliba behavior se so morom daradi masisu yamna maruiba role am di play tawni madudi akhoi na chali ba singsi mafam duga chanabra natra akhoi na chali ba hendokpa khara hena
ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯃ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯐꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯗ ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯔꯣꯃꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯨꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯁꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯡꯅꯒꯦ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯔꯣꯝ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯆꯥꯔꯨꯕ ꯏꯔꯣꯝ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯎꯁꯤꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅꯔꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯆꯤꯡꯉꯤꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯡꯍꯩ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯧ ꯂꯩꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯥꯀꯟ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯗꯖꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯅꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕꯒꯁꯤ ꯀꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯀꯜꯂꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯖꯩꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯩ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯌꯣ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯩꯐꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯆꯠꯂꯦꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯐꯤꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯈꯥꯏꯔꯝꯕ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯒꯦꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯏꯗꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯂꯩꯗꯨꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯀꯜꯆꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨꯏꯖꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯇꯞꯅ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯒꯟꯅꯥꯊꯄꯨꯔꯤꯗ ꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯤ ꯖꯒꯕꯣꯟꯙꯨ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖꯀꯁꯤ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯃꯦꯖꯁꯤ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟ ꯁ꯭ꯀꯜꯞꯆꯔꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯋꯥꯔꯛꯀ ꯃꯥꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯆꯠꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯀꯨꯏꯔꯀꯥꯟ ꯈꯨꯗꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯁꯝꯖꯅꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯁꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯗꯨꯔꯒꯥꯁꯨ ꯈꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯄ ꯈꯔ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯒꯥ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯏꯗꯅ ꯆꯍꯤ 2,000 ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯟꯊꯦꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯁꯨ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯈꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯣꯛꯂꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈꯔ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯗꯣ ꯆꯤꯡꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯈꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯔꯪꯒꯨꯟꯗꯒꯤꯅ ꯀꯕꯨꯜ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ आइडेंटिटी पुश खितंग हेना अग्रेसिव होइमले हाइबने हाइ ओके तामो अदुकी केनो यम नुंगाइ जरे अदुगा ब्रेक चत्रिङे तामो दा आइना साइते थमजनिङ बसे मरो न्यूट्रल कमेन्ट हाइ तामो मसे तामोन खुमगदे खैम फदरो तामो मेन ओइना हुजिक थोइबा प्रवेश सनिमगे लेग्रे अदुगा इवन हुजिक थोलैसि टौरेम बिटो गी लेग्रे अदगी इवन दिल्ली थोकि लाइबक थिबसे बेग मुनबदा नुपीमा ऑटोदै ताबा अदुगा अनाबा दुना असोकपुदुना मरम ओरकान्दा वीक अमगुम्बा आईसीयू दा लेरम कान्दा सिगिबै पोस्टिंग लेरे मेनोना सरकार पाइखलिबा अखोगी रेस्पॉन्स हाइतारे असाइगी उनबा खोनबा सि तौब खोपा सरकार की स्टेट की साइड गवर्नमेंट साइड तगी पाइखलिबा थबक सिंसे पेनिंगाइ ओइब्रा पेनिंगाइ ओइदब्रा सिनी सिसे पुश खयन तौदोन तसेना अखोइना चुमना अपील तौब होता सि कमाइ तहलिनो हाइबगी कितंग अथॉरिटी ओइ nganghani तसेना हाइगदी अरि हेन याम कन त खनरुसि यापन कन दुगा चीफ मिनिस्टर अतोपा लेवा के चीफ मिनिस्टर दुगा अदो यादबनिना पुश तौद खितंग हेन कमाइ तौखरे हनन हंगना मी हजे अखोइन तौरिसे कितंग बॉडी लैंग्वेज उइदा फमिना कानसो कितंग नोनजबगी मोम चंगबगी बॉडी लैंग्वेज यावदबिदा कमाइ तहलिनो सि सोइसे कमाइ एक्शन लखत बियो हाइब कानसे गेट नामगा तो पोट अमस खरा चंगे से ललु यादब चिम से ओरेंगत ओरमे हेरन मान तौदि ओरे ओखैना हाइब खंगिना नत्रगा होय जनरल ता ओरेंगत असोन मोई प्रॉब्लम दिल्ली जे पुश तौने हेरन मोय तौदि मोनु हाइब ओरेना बाय तौना खोय कितंग असर्टिव ओयम चंगे असर्टिव ओय कमाइ तहलिनो सिजे हाइबगी ता औदि येंबियो हाइब तबिदा कमाइ तहलिनो हाइब पोट अमा हंगमम चंगे अदुबोदि यौदबाय खलेरुगा तौरिसबुदि उनादा खना तौरि जाम फै पौरगसा खोय कितंग हेना असर्टिव ओहेनिंगे तासेना पुसी तौरी उनरी याम फबा खुंथांनि अदुम खरा गेन पुस्ट तौरि याम सुन बारे कांदा तामो हरेश्वर गोस्वामी लाक्सबसे आई ब्रेक की बतुंग लाक्सगे
ब्रेक की मतुंग नहीं पेक न्यूज़ की मनुंग होने यंग बिरे बपुन अपने फमदा थुना पुतुना लाग सके पेक न्यूज़ मी यंग तादुना लेबियो ब्रेक की मतुंग यंग बिरे बपुन अपु अमुक न तराम नोक सरे तावन हरेश्वर गोस्वामी हुजुक थंबिरे से मरुना स्टेट गवर्नमेंट की साइड की थोक मतुंग पाइखल थबक से पाइखते है यारो पुष्टि तौरी अदुगा हुजिक थंबई वफम से खरा हेन पुस्तो निंग वफम दुनी एटेंशन सुंगी पिदे है बदुदे खनबदा अदुइदो खितंग खितंग हाइमनबा खितंग उबिदबा अमा मानदौ माले अदुगी फोटोमा अदुगा प्लस ओजा रंजन कन थंबी मदुदी थोक से थोखरे अदुगा मसे गवर्नमेंट साइड ते सुकन दे होनरी अदुगा स्वाई से कॉर्पोरेशन पामे स्वाइद पॉलिटिकल की खेनबसिंग डिफरेंसेस से पार्टी करी लाइन की खेनब लेरसु कॉर्पोरेशन पे निंगी इशू से पोलिटिसाइज तौनिंगदे कायना कन्न तौरी पोलिटिसाइज तौबदुना तौनिंगदे हारि जाला पोलिटिसाइज तौबजाला कमाय तौजर सी लाक्टिंग दे ममांगी ngasai supplement अंत ममांगी दा हपसन जाओ के खुमबदबो ngasai लेरिबो पोछि कोइ मरुइन नॉर्थ ईस्ट इन जनरल मणिपुर इन पर्टिकुलर हेंगलइबा क्राइम रेट असोम तौरीबा मियेंग से अखोई सेकुलर ओइबा कांग्रेस को सरकार अम लेरिङैददि मियाम सिंह ngasai यामना सेकुलर ओइदबा यामना फेनाटिक ओइना लेम मयाम जे खर पाक्थरगा लुक्थरगा लेर मदुम तौय हंदक अहोंग अमा आदा खुदम मैंने हेक्ता पल्लगा आई हाइजरगे को बीजेपी की सरकार से लापदगी हिंदू तबा नत्र हिंदू फेनाटिक सिंह जे ngasai मखोइन अवांग नोपोकी मी सिंह से कैनो मोइन उरकपा कल्चर मानदो मी सिंह कैनो उरकपा अतै अतै माइनॉरिटी मयाम से कैनो उरकपै पोछि ngasai पाक्थरगा तुमिन तुमिन लेरु मयाम जे यामना मथि फोंगकपा यामना हाइगलकपदों तो पोट अमा लेबा अदुना सु मरु ओइना ngasai gi अखोइ नॉर्थ ईस्टर्न तुगा मणिपुरी सिंह दा क्राइम रेट से हेंगलकपनि हाइबसे मै खितंग सप्लीमेंट तौजोगे आई पॉइंट हाइजनिंगबदा अदुगा अतोप मन हुजिक हंगबिबा हुजिक तौरिबा चथरि पोटसिंग जे गवर्नमेंट साइड तगी अखोइदा पेन पॉलिटिकलाइज तौबि पोट सुंगै लेते सिदा नसी भोक्ता अखोइ पॉलिटिकलाइज तौबगी पोट अमा भोक प्रजाना सु उबिरमोयना खली अखोइगी ngarang थांगिबन दगा तौगी पोट थांगिबन गी प्रजा मोइना अदुगा थांगिबन गी एमएलए मोइना मणिपुर की एमएलए मोइना महाकना प्रवेश चनमगी अमसुंग ngasai लै अखोइगी लैगिदबे इनाउ कनो सिगी अखोइ ममिंग मांगिबा तौरेम बिटु है तौरेम बिटु से माई मरमदा कईदा तौहुदुरी तौहुम थोक पोट अमनेना लीडर मोइना पब्लिक लीडर मोइना तौहुम थोकनेन थमजनिंगी अदुगा तौरिबा मणिपुर गवर्नमेंट हुजिक लोखोली पोचे कोई रूटीन मैटर ओइना सुम तौबदना सुम उबा आई हाइगरे आई उनरुरे आई पीगरे हेजना कोई प्रोजेक्ट नसु थमबिगी बदोनी कितन कन्न मसे तौहुद्रगदी मतुंगदसु हौगिबा थोकिबसु याम नुंगाइतबा अमनी अदुगा मतुंगदसु मसिबम पोचे थोलक्तनबगी अकनबा पोट अमदा चंगजलगा मसि यादे को हाइबसि खंगलोबा अवेयरनेस मयामदा पिहोबा मयामदा मखोइदा समाइन तोबा यादबा जानी हाइबसे मसे खंगलोबगी तंजामदि मसे लोहुम थोप्रना खाली मदु अखोइगी लैरिबा हुजुजी की लैरिबा सरकार न तौरिबा सिदि तौहुम थोई तौवी चली हाइरुई मी थागरे हाइबन चिंगबसि आई याम रूटीन मैटर अमनी एनी सरकार म लेरगा सुम मसिदि दुम तौदना दुम सिगी मोंगी तौदन लेगनी अखोइना पामजबदी खितंग कन्ना हेना तौहनबे पोतुनि ओके ओजा रंजन मेनदी तौदे हाइबदि नते स्टेट गवर्नमेंट के साइड तगी हाइरिबा थोक्रिबा थौदोक सिंग से टेंशन पिदे हाइबि नते पुखली वरी साइ पुखली अदुम पुसु दुम तौय अदुगा खरा कनबा मोंग मानदबा खरा कलनिंग बै वफम दुने याबिनिंग्रा मयांगी एस्पिरेशन दुबुदी अखोइसु एप्रिशिएट तौई अदुगा सी पॉलिटिक्स से पॉलिटिकलाइज तौरोइसे ना दुम हाइजबदुने दुगा क्राइम रेट सी हिंदू फेनाटिक्स न तौरीरा कना न तौरी नोइसे हुजि फाउद नॉट येट आइडेंटिफाइड हाउ कैन वी ब्लेम इट दैट हिंदू फेनाटिक्स लाकांद नॉर्थ ईस्ट इंडिया हाटपने सी कमाय हाइदुइनो अदुगी प्रूफ लेबरा सिनी अदुगुंबा अखोइगी अननेसेसरी प्रोवोक तौरगा अखोइगी लेरिबा सिचुएशन से हेन एग्रेवेट तौगदबा पोटसिदि इदि अदोमदा डिस्कस तौनिंगदेबो अदुगा सुगुंबा पोटसि थोइबसि करिगी थोइनोइसे मसिदि आई साइसु पंजग्रे अखोइगी चटकदोरिबा मीसिंगसे मसिनसु अलर्ट ओइबियोबो दिल्ली द चलकान आई इरोम बचायना आई इरोम चादे देना तौरुबदुदी दिल्ली दमा परमानेंटली लेगदबदि नतेदना फॉर द टाइमिंग चटपने खोइ सोंद मयाम लागा खोइद मै चनबिदु तौकान खोइ करी रिएक्ट तौगदगेबो असी हायना आइना सोंगी मेनलैंड इंडिया की मीसे सपोर्ट तौसे हायबा नतेबा द सेम एटीट्यूड सेम बिहेवियर सेम माइंडसेट अखोइद सु लैयबा अदुना अखोइ मासे अलर्ट ओरगा चलगा मीना अखोइद लाक्चदनबगी पोटसिदि अखोइ सेल्फ इसाना क्रिएट तौगदबनी अदुगा अखोइगी लैरिबा छात्रसिंगसु खंगदबनी चलिबा मीनासु खंगदबने सिमा आई हाइजनिंगे अदु ngसाय अखोइगी कैनोना प्रदीपना अखंड भारत की अम पनगिबदो मदु अइना हाइजनिंग बा खर लै हुजिकी अनोबा ट्रेन अमा अखोइ लाइबा
interpretation si yam yami khoi kano na so high gre India se nationalism da build to na huji khoi ki khanari badi nationalism build to raga di kano si nationalism da hakchal aba sub nationalism ki crisis la aba adu raga di khoi ki arrogant oiba aduga amada usina daba nungsina daba si hengaleba say for example Chinese is highly nationalism sagat mini moi India da dum encroach to pa meba India na highly city nasai culturalism sida lakpani kamai la ino hargadi Southeast Asia gi even kano da Jakarta gi da kari da laiba India gi laiba system of kari haigani culture ma extend tori same thing Saudi Arab ta haigera natraga Kandahar da haigera si kamaina kwen akhanda Bharat hairi no haibase si manungi leriba philosophy the realities ground realities mayam du yenga haibane ba akhanda Bharat aise India gi matam gi civilization extend torom bato civilizationally akhona akhanda Bharat haibane ba ngasai gi nationalism the Indian oigadabani Hindu sakadabani haibana te ba si gi pot si leibani aduna aide BJP gi hoi wangang loini aduga BJP gi party sida Hindu gi party di natte ba ya adu Hindu party waram target Indian constitution makoi si political party amgona register to suwa yaro ba the even Congress na secularism haijar go khoi di khoi gi secularism di amuk tongali ne sida gi mukso khoi di tongale ba aduna khoi lai sidi integral humanism hai bani tom dik herit oigera lower level da legera top level da legera punamak si human organism on low bani that's why akhona pithribi da shanti purugna bo honori si so amane ba aduga aina onkaso repeat tawningi bade Hindu nationalism Hindu fanatic la kan da notice India da attack to bune haibo wahi sidi aidi masi exaggerate to wahi ne so aidi hiding okay taw Pradip ai like sake tamo taw de hujik se last akoi loshel akoi ki line hai tare tamo lak posta menoina thokdo wa thok puti yam thoe swai se idea su mayam ma dum tongan bo opinion phoktu piri aduga menoina kamaina thola dugi haibagi wafum se lakan da yes pai riba paliba sarkar sing aduga authority leriba policy kari agency sing moi mathau chapchana yamna effective oina paikhapham thoi aduga men akhoi dagi chatlaga ada leiruba sing sisu masagi tongan ba haidi alertness amdi kharadi dum protection khangde am khangde tongan ba kharadi leibam thoi kamaina masi haidi kamaina kari wafum thamiringe sani haidi just to avoid such a crime Sigi jaga sai aina akhona discuss about structural problem akhona khodak change so yaro ba nationalism ki outlook si khena ba nationalism le ta apunte amol so ado nationalism ki outlook habam le ta akhona sai ki yauna khai bi khare khoi ki crime si Hindu fanatism hengla pri thokma ti hai oiram dam se oiram dra so akhona climate am create hoida se akhoi khitang impunity ki mi phuro so mi haro so dandi dau de esa dadi moi maran lei to geri ni ka heavy pot ama tholi da hai akhui ki si cultural ki deviant behavior am la ya adan moi thon jam ni moi na az khunga se la garo chali no skirt se la garo chali sari se ya kain to khla ga di crime si Hindu fanatic thok ta su atop lan thok se ya hai ja khuna aspire ta na yam to ne na aspire na climate of impunity le hem legi aspire ga ami ga central forces ga ne jo police ya khole se ga hai kan se da moi na explain to kan se climate to tham gre khoi climate si ya lo ya he mon le khram ya ati khulai ba te ya khula koi wa ne na hai na ri da swai to na khoi climate am create to he khoi se the cultural identities na ga no ni apex le do ni si follow to ni si to dra ga di noi le ja honi ga he mon am chang hang na adu le khram na di climate to le bi di sai gi Hindu fanatic to dra ga su manung si da te fringe element te na su si le se as mo si kana da ka mo ni ha bi gi hai kan si da kitang he na gano hai moi the weight pi ba hai tare adar moi gi su impurity ki sense kan hengla ko e phui ai moi si ka phudat ka doni lam hen mani moi di nurang koi bani ga heavy bo aw yam toin lai na ad sum si thoi si di hui ga sai structural problem yam chawum le re structural problem thoi sa ke no dang sai han su nei na le hui cultural identity yam kana nei ba chat su chana ro do prithvi ko na chat la yana dre na khang ba hui na tasir ka do da constitutional identity constitution chawum le india gi same consider the same was 395 article sida akhoi India mi amagi rights karino institution kaino supreme court ke dori ade leba ke state is karino center is kaino adi civil service center ma tho adi state ma tho adi concurrent list kan share padana same le kan sira hoina ida ono he sina simi sina atopa ne akhoi identity ato ga manade na inkhala ga di
class am lai class ra khoina khoi loi mane ai like tami text di adagi to have pot ori load hoi de hare le jado mi do yaro na adu na chana ya de nang sel khonga do adu ma su se kan asin selo to khula ga di kida khela sindur nam de yaro sindur nam yani adi sanja yaro sanja yani haming ja yani to khula ga di definition no constitution pona to yam ya khule na khoi ya de this da sina khoi ki identity confusions lai adu organize da clash ki friction ki position thole pide ji tailor hai organize da khoi thai di khan na culture nga thai leven strong hai se ai identity si is a linguistic cultural religious identity lo pol la is nation sem do ne hai cultural container na hai mena al haji ki si post to khe haji like dire euro to ho nationalism me ho do hum euro to ho si post le dire is multicultural society ana aisa le haji Switzerland le me Germans le mo France le mo ni ali lo isun le hum ne as Lloyd as says Yana by the constitution seminar ga no Yana ba ko Yana polo seminar si midway ga gi mina sim ki posna tai thamaga ato pa ne mi ila ga di soidam ki ko khana ba si mi hengala ka ne hai wona hen okay tawar so kai haibining bro to ga yamung na thambi gi ba ko Hindu fanatic sing na traga ma khoi na guide to wa government ma lak pa dagi pramani ko lai ba pot se da hengal I na aina ko northeast ki na traga Manipur gi hengal I hai ba du mak nate aina general loina हाइबा पोथी लापदगी अखोगी लेरमीबा ngасai low profile leramba mi myam du huji active oikalaga makhoi ga culture manadaba especially in northeast amusung Manipur Panjabwani sikatan dan India ya tei minority leriba tei mafum ding leiba sin da su makhoi du huji ti active oikalaga makhoi gi activities hengala kanda sigi class myam keno myam crisis myam je tholpani hengalei mani India da hanal chalaga su hanal leraga su huji ni hengale na ahanbada aiduma sembuk chaningi ani subada कोई दिल्ली से कहीं कनागी नो दिल्ली से कोई नेशनल कैपिटल है दिल्ली दा when you are in Rome behave like a Roman की पोत टू दिल्ली दे कोई रोम दा सकता ना चला अमेरिका दा चलो बना त्याई जाए दिल्ली से कोई इंडिया की ओबा मणिपुर को सिया ना नेशनल कैपिटल है मने सिदा लेबा मीटिंग सी दिल्ली गवर्नमेंट ना नतरा सेंट्रल गवर्नमेंट ना अवेयरनेस मणिपुर की हिस्ट्री में ले गई सी वो इंडिया की मेलैंड लेबा मी ना खंग बजे 1% जोर मोय मसे खंगन खोलन अवेयरनेस पी इंडिया से कहीं मणिपुर से कहीं नॉर्थ ईस्ट से कहीं जे खंगन बे पोचे मखोई दिल्ली दे लेबा पोती मसी तहुम थोई दिल्ली से नेशनल कैपिटल नि मरुइना अतई जगह दा यारे हाइजबे वानते मरुइन दिल्ली कंटेक्स हाइजबनी निदो तानियम की मतंग याम नुंगायम लई मागी सी माई मसम जी मोंग अमद कट तोबदगी मदुदगी खनरपदगी ने हाइबो गसु अतई नांगनगी बे लई आई अदुगी कइनु यावजे अदु परम चंगलगा मयांग मत आ मताई द लेबा पान दुकान फम्बमा कोई अंगांग एक्टिविस्ट किन थिले पेपर कई लाखिद्रे इसानो मुझे कईगिनो मैम तौद मागी निदो तानेमगी मसम माबू प्रोवोक तौदागे माई मनातोंदुना असांग मनातोंदुनासु अयु प्रोवोक तौगेना किन थिलिने हायो सिगी पोतसे मसिगी पोत कल्चर की करीगी लेरिबा पोतसे दिल्ली सी नेशनल कैपिटल नि मखोइना अखोई कल्चर अखोइना स्कर्ट सेपा नत्रगा अखोइना तो अदुसु मखोई मधु एसिमुलेट तौताबनी मधु मोइसु खंग ताबनी लोग मखोई अपामदुसु अखोइनासु खंग ताबनी अदु नतदना अखोई प्रदीपनसु हाइबिगिबदुने मखोई आबा चलगदि मोइना पामसिंग अखोई खरा केन तौनी येंगना चपता है पोसे मसे मदे खतंग यादनिंगदे अनिमकी एडजस्टमेंट म चंगी लोग अहुम चुबदा अखोई अखन भारत की मतंग गिदा थंबिगिबसिदा नागपुर लेब मैप से बांग्लादेश का पाकिस्तान का यावे से मिनदी उजरी ताई चुम्ब्रा लानब्रा खंगदे मसी मतंग अल जजीरा रामाधोम पीब इंटरव्यू कई यावनो हंगे कना ऑडियंस मतंग कई खुंगेगदा ए वियतनाम अनी पुनजनगी मसी ऑन रिकॉर्ड से ले पोनी अन अखोई जो नोंग पुनजलप यायना खुंगी अदुना मसी कल्चरल कैनो एक्सपेक्ट नात नतबद पॉलिटिकल कैनो मसु यावब्रा हाइबगी पोथी होजके रामाधव के अल जजीरा की इंटरव्यूदस अखोई खर थैंक यू दाम मतम लोसलम दाम ओजा तेंतकना ओजा खर सेनियर करी हाइबी करी सप्लीमेंट तौबिनिंग तेंतकना मतम लोगरो दो ngasi topic se mafungena koi gi Manipur dagi sakiba koi Naharol Singh koi September ki 7 da ma tho 13 dam tho adu mamang da even hanagi ex minister gi masa adu lagi da mayamam le sugumba continuous crime missing and killing si tho obani na ai gi motadi koi adu ada nei na bai muhta koi gi silnau isa sing se kramai na so oi da ge Delhi da kramai so loi da ge se masi praja miyam na su aduga pal akhoi gi sarkar na su masi honari masi mayam na apamba dumai na kitang koi gi kar hai gani
हुजु होनरिबसिदे खितंग हेन होनबदुदि अखोई होनगनी हाइबसिमा ए अदुम थमजरी अदुगा पोलिटिकलाइज सी मसिददि तौदबसे आइदि याम फबरेन खाली अदुना अखोई पुनमकना अखोई दिल्ली द थोइबा पुनमकसे अखोई इक्वली फील तौरगने तुंग कमाई थोइदगे हाइबगी पोसिदा आइदि थमजनी थैंक यू मरोइना ngasai pun ahum kai khumne jeriba panelist ahum ong yabi kiba thambi kiba mose maruna racial discrimination se taseng pati yes crime rate se Delhi masagi wangda budin te aduga taseng na ekhoina thengnari bu pose racial discrimination amagi mamidi chauna tare habi wafam duni aduga laiba wafam de Manipur northeastern state singa changdam daruba yengnaruba kanda culture da aduga sports da yamna chauna masak taiba state amani aduga huji huji su khoi gi FIFA की अंडर 17 की फुटबॉल की टीम से मस्जिद मणिपुर 21 इंडिया की टीम से पुनोजिक यावरी प्लेयर 21 ने मस्जिद यावरी बस सानो निपान से मणिपुर दगी नि स्वागी फिबम से यावरब कांसेदा मणिपुर मसक खंगपिते का हाइबा अदगी उचितबा थव उस्तबी थबकता मसी हेंजलक पैसे तसिंग हारदि मसे अमरोमदा निंगबसु काइनिंगाइनी अदुगा नुकनिंगाइसु ओबजाने अमरोमदा हारदि मणिपुर मसक खंगदे का हाइबगी वफम से लागदि तामो हरेश्वर गोस्वामी अदुगा तामो प्रदीप अदुगा ओजा रंजन गसी इम्पैक्ट न्यूज तो लाक्बिबा दुगा से मनुहुना से मपुंग फानबगी दमकता इन लोसलकपदा इकाई खमनुजरबा गेस अमोपो अमुकन थागचरी ngasi ki damakta te impact news ki manunguna matang solution jena batanjai role adu bulandam pisa tholiba thodu wa thok kya gi marik sumba report ki damak impact news miyeng ta dunu ne view